بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إمها أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده میرے می کلاہ کی أرغن من قوم میں بوددو ہوئی گرے می مسکتوگا بیو من ہم جہفاوا حدیث کلاستکے حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس فڑتا ایکلیگ فانو کے سننے ایگوتم می کلاہوگا نوتا می فیلاورتا ہوگا اڑمنگ می گندنی نبوی ارشاد تہوگے فیلاورتا کے امیہ کٹکا ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಜಾನ ಮಾಲ್ ಗುರ್ಬಾನ್ ಕುರ ಅದೇ ಮೀಹಕು ದೇಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಲ್ ಲೋಬಿವ ಅದೇ ಮೀಹಕ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ಹುರ್ಮ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುಹುಗ ಬೇನುಂವ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳ್ತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಮ್ಮಿ ಫಿಲಾವಳ್ತಗೊಮ್ಮಿ ಗೆಂದನಿ ए बस फुलतकुं खासकुं हवालेफावा वर खुलासा अदि इस्लाम दीनुगा वरगिना हुकुम तंग ए बस फुलतकुं नेगिफावा बस फुलतकेम्मि रे तकुगा अळोणमें कुरियम्मि ಗೆಂದನಿ एंकमुं अळोणमें मिफदा कुड कुड मधु वगुत कोळेग अळोणमें तिबेनी अळोणमेंगे ಹಸಿಗಂಡು ಮಿತಾಂಗ ತಿಬಿಯೆಕ್ ಕಮಕು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಶೂರ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಫಿಕುರ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮುಳಿ ಇಹ್ಸಾಸ್ ತಿಬೇನಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಎಕುಗ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ನಮಾದು ಕುರವ್ವ ನಮಾದು ಕುರೆವ್ವಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ಎಕು ವಾಣಿ එකලේක් ෆාන් හඟුරාම කුරෙව් තකුග අල්ගොණමෙන් එකලේක් ෆානා එක්කෝ වානේ එකලේක් ෆාන් දතුරු ෆුළු කුරව්වා එරුග අල්ගොණමෙන් එකලේක් ෆානා එක්කෝ වානේ එකලේක් ෆානෝ වියෆාරි කුරෙව්වමා අදි එනෝන් එහෙනිහෙන් හුරිහා මුආමලාතේ කුරෙව්වමග එකලේක් ෆානෝගේ අරිහුග තිබේ බයෙක්ගේ ගොතුග අල්ගොණමෙන් ඉහ්සාස් කුරමුන් දානී सौबकी अळगुणमें मी कियवनी मितनुगा एकलेग फाना बेहे हदीस्त एकलेग फानुगे बस फुड़ता एकलेग फानुगे सुन्नत එහෙම වීම අळगुणमें ना खास उफावरिकम लिबिගෙන් දානේ मी फिलावळතකෝ वकिन खास को एकलेग फानु දෙව්වාෆා उफावरिकमुगे खबर අळगुणमें ना शामिल වෙගෙන් දා දියුමකී ඒ අळगुणमें මිෆද දරුසේ නොත මිෆද වගුත් කොලේ ಗೆಲ್ಲುವಾಲಾಂಬಿ ಸಬಬೆನ್ನು ಈ ಏಕಲೇಕ್ ಫನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫನ್ನಿ ನದ್ದರಲ್ಲಾಹು ಇಮ್ರಾನ್ ಎಮೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಫಾವರಿಕನ್ ದೆವ್ವಾ ಎಮೀಹಗೆ ಮೂನು ಉಜಾಲಾ ಕುರವ್ವೆ ಸಮಿಅ ಮಕಾಲತಿ ತಿಮನ್ ಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಅಡುವಹಾ ಮೀಹಾಯ ಫವಾಹಾ ಕಮಾ ಸಮಿಅಹಾ ಅದಿ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ಅಡುವೆ ಬಸ್ಫುಡು ಅಡು ಇವನು ಗೊತರ ರಂಗಳ ದಸ್ಕೊ ವ ಅದ್ದಾಹಾ ಅದಿ ಎಹೆ ಮೀಹಕಂ ಎ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಹಮ ಅಡು ಇವನು ಗೊತ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಎಫದ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೂನ ಉಜಾಲಾ ಕಮಾ ತಾಜಾ ಕಂ
qiyamat duhuga Allah subhanahu wa ta'ala devwanikamuge ufawarikamuge khabaru devwafa vumi algon menna mifada kuda kuda hindukolen algon menge hayatuga annati ufawan jehekam egotun algon menge mi hadis class kuriya mi dani mi isfediya filawaloga Sheikh Ahmad Samir hadis ta fattawa devwafani egotun emme furatama hadisaka gennawafani Umar radiyallahu anhu ge hadis Umar radiyallahu anhu riwa kurawafwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafwa innamal a'mal binniyat amalta sahhavegen wakan karawari adi amalta binawegen wani niyettakuge macchar mi muhimmu hadis adi mi hadisaki e hadis takegge macca islam deenuge asas gaaymugen wa madu hadis tahuge teregen hadis kamuga ilmuerin vidalwani Imam Shafi rahimahullah vidalwani mi hadisaki mi muli islam deenuge timba kula ebbe adi ehem basfulegga vidalo fave mi hadisaki mi haddiha eta babe ilmuge haddiha eta babaka wadigen da hadis ke muhimmu kamattaka adi ekaleg fanuge dariwaru Abdurrahman bin Mahdi ekaleg fanu vidalo wani fotel liya komme miha kwes mi hadisum ferun awla wegen ve ei niyatuge muhimmu kama ekamuge ahammiyatukan hori minbaru denegatu mattakai al imam Abu Daud ei imam Ahmad ge dariware adi hadis basfurta liwwafa mashhur sunan Abu Daud nisbeva Abu Daud ei ebe fula vidalwani timanna hadis ta jama kurime gayaganaka faslak hadis jama kurevi metiman kalefa e hadis tauge tereng adi wakin hovwa levvi hataruhas assate ka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnah ekaleg fanuge basful ekaleg fanuge amalful ekaleg fanuge iqrar ful mi emmeha kantatta shamil wane fadan ebe kalun eki tantana daturu kuravwagen timmana garunuge kuri koluga ebe kalun foteggi sifaga eruga huriha hadise jama kuravumuge mashru tereng faslak hadis jama kurav mafahu ege tereng aneka hataruhas assate ka hadis foteggi sifaga jama kurav afwan ikhtiyar kuravvi waki hadis tak dem vidalwani deen ungenem beenumwa miha mi hadis ful emmeha hadis tahuge tereng hataru hadise fudigemwe e hataru hadis tere me furtama hadisaki algun menge mirege mi kiyamum mida hadis ei innamal a'mal binniyat ehmima waram muhimmu hadis me hadisaki mi hame gota Imam Abu Daud vidalofve Musnad Ahmad Imam Ahmad ge foi hadis foi efatuga wa hatarhas hadis khulasa vegendani hataru hadise ge macchare hataru basfule ge macchare e basfulu ge tereng emme furtama basfulaki innamal a'mal binniyat emmi hagigatu kal on menna mi hadis basfuluge muhimmukan eba engigen de huriha alukamegga adi huriha muamalat taken alukamaka badalu muga mi irshad algon menna muhimmu gendat egutum balala iruga emme furtama mi hadis ke maana tibe fulu miharwani
sharaha ya ko as-sawaf mi hadith ki sahih al-bukhari ge emme furtama hadith ehme malugun mi hadisa behe gotun den oi ba ege mane ki hadisun nege hukum fulutaka bayin ege faada taka behe gotun mirewa hakada kalani ade emme furtama nukta ka fa kollani mi hadisa ki mi alukan tatta en alukan anen alukama wakikura hadis mi hukume mi hadisun negen dani en alukan anen alukama farakura hukum mi hadisun negen dani ei niyat tafat kuru komme alukame galgon men eba gengulemu niyate e niyat tafat wegen diumuge sawun en alukan anen alukama tafat wegen ebade egotum balala eruga hama misalen algon jahalana mihekan handan netige nuwata nidumuge sawun namade gellifawani ei menduru namadu kama balama hinga nuwata daturumatiga e namadu fahun fasko jama kurumattaka menduru namadu laskollani laskollumuge terega ena den fahun ghafilugen gos namadu matin handan netige midani e fahu daturu veriya asuru namaduge wagutu mijheni nuwata handan netifa honna mihaya mi adeveni asuru wagutuga miskitege kariya efada halatuga bangi goafi namadu wagutu jehicche asuru namadan ena eri menduru namadu nokom mehiriyadi menduru namadu handan honna miha ena menduru namadu qurani asuru imamage fahatuga ekamaku meenage nen handane ehmomuge sababu meena namadu kon nimmali ei asuru namad ege zaatuga handan honnani evagutu den ege fahun menduru namad enen handambi eoti niyatuge tafatu assa ehmejiya anekka menduru namad alun kuranjeni tartibadi olunu kamuga vias mi niyatuge muhimmukan binawegenda e misal walun mi jahali hama miya eko nikam visnawa ballawa sunne roda hifa miheku sunne roda hifa miheku en roden hutta en handam wani farud rodai adi no hifa horikama ehem wima ena beenum wani badalu kolla farud rodeka badalu kollan sawbaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga faradu kantatta sunne kantattaka vore ma mativerikam ma mayakkam boduwegen waatiwe mi halatuga ena sunne roda kuriya gendan jeheni sawbaki ena niyek ganefawani sunne roda yakama waati ei innamal a'mal binniyat ena amal fara e amal bina koffawani sunne roda ge machakama waati eroda miharu eta bay faitu fewani ehem vejjiya hama e roda ga matiga furihama kuranjeni fardu roda en den gifanjeni anekavis ehem fahara ehem bima mi hagigatuga niyatuge muhimmukan en alukan anen alukam farakur mattaka kurevidane muhimmukan tatta mi geterega mi deha vegen midani hama miya eku algun men visnalan jehe alukan tattaka muamalat farak kurmattaka vis niyen algun men beenumve alukan tattaka muamala kurunta misalakan miheku finikollu mattaka hunu duwehega finikollu mattaka mihek femveri yati muamalatuge kame aamu diriyolo moga miheku finikollu mattaka bolaf fengelu mattaka femwarali ena ege zaatuga hudda kamen ekuri dini gotun enama esena alukamegi gotuge nun ekan ekuri kiye eya khilafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devwafa ebawe femverun
sunnevegen wa kantattake misalaka balama hinga hukuru duhuge hukura femberu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devwafa kamen ekamaki hukuru duwahu femveruma adi hama eya eku haidduhun edduhu femveruma amuru kurawafon egotu miheku hukura femveruma fini wegen fini kollu mattaka mihek femveruma mi defemverun tafat kuriga mihek fem warafa miyoti eyena fini kuru mattaka den hukuru gadi jehunima hitan arani timanna mihi fem waragen ehem bima den nujehene fem waraka ene femverun lazimen nuwane ehen namoy sunnen ena beenun kama wani nama ena femverum ene jehene sawbaki innamal a'mal binniyat ena kuriga fem warafa evani kiye alokkamuge visnuma kuno hina ganefa evani kiye ena sunnaten hasil kurumuge visnuma kuno ehem vejjekama wani nama eneka e darumay libigenen nudana adi ege sawab hasilen nuwan mi farag walgon men eba jehe visnan sunnai ada kurum hama miya ko walgon men visnalan jehe niyatuge macca warag gina kantatta badaluwegen dan duniyawi kantatta dini kantatta niyatuge macca badaluwegen bade misalaka mamba fana kame hituman algon men hinga balalama mamba fana kame hitumaki Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga fardu kurawwa fawakam wajib fardu kurawwa fawakam mamba fana ihsan teriuma mamba fana oga teriuma emihunna ko he gotuga muamala kuruma adi emihunna ki ei timage dinu muslimu nun ehem mihek kamuga vias ehem dinegge bayegge kamuga vias emihunna ekon Allah wa hikurani wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa emihunna ekon rangalu gotuga diri uleshe muamala kurash mamba fanna miheku hekon hitani Allahu angawa fa gotuga ekaman ijaba dinuma gotun kama wani nama enen elibe darumaya sawaben nulibene emiheku majburu wegen nuniya bay mihun eba mamba fan eba bala emihegge mudala nuniya emihekotun libe dunyawi faada takaka guluwa ehem vejjekama wani nama ena mamba fan belumuge nota mamba fan nan ihtiram kurma ihsan teriumuge maane nohimenen hakikatuga ena beleveni mamba fan bala mihi gotakunu eyenage niyat tafatuima එහෙම නියතකි වරම් මුහිම් වෙච්ච නිය හේව කමක කොෆි මීහාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහක ඒ දරුම එබ ලියුව නුකුරවුණු කමක වියස් ඒ නියතුගේ මුහිම් මුකන් එංගෙනි දැන් හැම හිඟා බලාලම කොම්මේ අලොකමක නිය වදගෙන් දා ගොයි ඒ කුරින් අලගොන හැම අලි අලවාලාන මී ge kurin algona faha kollen jehe nuktaen ei algona gabul kureveni mi nukta mihal wani kurige filawologa gossakama ehen nama istakrar kollana ei niyatuge muhimmo kamaki ei alukan gabulumuge sharuttawge terege himene kame tiya befulunna igi wadagannawane alukame gabulu mattaka muslimaka beenumma de sharutu ebawe e sharutaki al ikhlas teri kamaki ei niyatuge terege hituge amal tawge terege himene echu niyataki ei hituge amal tawge terega himene amale e amal netijje kama wani nam note e amal onnam vi fara nun ehem farataka furulala fi kama wani nama enage amal bale nugane wen Allah hazratuga ege misal balalama hinga ege bay misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa hadis ebawe إذا التقى المسلمان
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار de muslimun hatiyara ekaku anekaku merumattaka baddaluko kurimati lafikama wani nama hadis kurawani fal qatil marala mihaya wal maqtul adi marwa miha ves finnar narakage ehindu rawi abu bakra riwa kurawwa riwayat mi rawi dannawani hadal qatil ay allah rasula mi qatil gatul kuramiha narake diuma medu nete ves olume kirit qur'anu ge kan e basabitue emiha ge uqubataki mu'minaku mara mihegge uqubataki jahannama kama den marwa miha ko bato eneya jahannama libe nota lifana diumuge sababaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani innahu kana harisan ala qatl sahibi eneyan efaharunu jehuni ennama senege niyatu gotiyane ko maralash niyatuga ena maralan oy me eneyan enen amalu nukurawunu kamuga vies noba amalen ena eoti niye ganefa ehem vejjeya ena eyan masakke koffi kuran ulefi ekaman ena haraka koffi den e kan hasil no ikamuga vias ena ekan kurikamuga me beleveni ehma niyatuge muhimukam mitanu salgon menne be engigen de den hama miya ekol gonmen balana ma hinga bayen alukantattaka niyatuge muhimukam balala eruga namada balala ma hinga namaduga niy muhimwa sabab namada niyatuge muhimukam libigen da nota namadu sahhumuge shartawge terega rukuntawge terega niyen eba faha korebe adi hew komme amale balagatomuga allah subhanahu wa taala hadratuga maqbulumuga niyai adi e niyen ikhlas terikon allah behetton ei shartugen wakam niyen ikhlas ter nuwejje kama wani nama algon menge amalta bale noy kanwe adi niyatuga ehem farataka alukame khalis alukame vias e alukamen ehem farataka furulale ifawa kama wani nama nuwata e kuran jehe maqsad nuun ehem gotaka koffi kama wani nama e alukamen allah bala no gannawan e namaz kori kama gavias adi rodahi fikama gavias adi zakat din kama gavias adi hajjui kama gavias adi higa ege misalakan algon men jehilama higa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sual kurawani abu musa al-ashari sual kurawani miyegu jihad kurani allah ge mawge jihad kurmaki wara mativeri kame ekama miheku jihad kurmattaka me annani dannawani ena jihad kurani ganima hodu mattake nuwata jihad kurani ene ki ei hibwarugoda mihekkama bonew mattake nuwata jihad kurani eneya ekkongule horiha emme mihar mitibi jihaduge maidanuge egotan nugossikama wani nama ene ki findiyekkama belevidanakam nuwata enum ves taassub nuwata timage jamaai molkurumuge gotun jihad kurakama mitanun allahge mawga allah qabul kurawwa jihadaki kobato rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennoima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah allahge kalima fulu egmane ki allah ekkawanta kurun allahge deen ei emme mativeri kalima kamuga hedumattaka jihad kofi miha eye allahge mawga jihad kura miha ki ehm niyai muhimmukan algon menna mi megeni niyataki ei ege zaatuga alukan sahhawmuge shartu hama eya eku den devana sharte gotuga algon menna mi balagane weni amal bahattan jeheni
nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam dakkawafa gotakkan niyen ekani rangalu makunnen algonmenge amalta adi allah hazratuga bale nuganevene hitamme niyer rangalu kamuga vias hitamme rangalu hitamme mai hitamme muhimmu niyatek kamuga vias e niyata ekkon amalta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata dimanuwa kama wani nama e amal bale nuganevene ege dalilaki ko bato ege warak gina dalilta urwana sunnatuga babe mire algun menna isha namaduga adoyun ayata visna aliyas walaqad fatanna sulaiman alayhi salam imtihan korevi korevuma mire mi kiyawa dia ayattakun ishara koravani walaqad fatanna sulaiman mi ayatuga tafsiruga ilmurin gennawa ebave sahihul bukhari ga imam bukhari riwa koravwa wara ibretteri wahakai Sulaiman alayhi salam ge hadisa imam bukhari riwa koravani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanu ge ashab bekalonna bayan ko devvani eddu hegga Sulaiman alayhi salam vidalwajje mire timanna ge amilun kariya wada gannawa name re koravwa nuwadiha nuwa amikamalun ekalek faanuge honnawa efu ebekalun ekambalun rakkawani Allahuge mawga jihad ko Allahuge mawga ule nuwadiha nuwa aswarunne nota mi warugada batolun take ke ebekalun kamalunna libeni mire algon mi timan kale faano mi wada gannawani e niyatugai ewagutu eta huri malaika bekalu hunnevi etanga e malaika bekala handuma koddevani Sulaiman alayhi salama inshallah Allah irada kore viya mi kalima handan kurash mihem vida dannawash namoy Sulaiman alayhi salam e kalima fulo handuma fulo nek den wada gannawani komme ka hadisa bayan koravani rasulullah sallallahu alaihi wasallam evvis amikamalak emme amikamal fiyawa rakka ennoe rakka wada nogannawa emme amikamal rakka wada gati eves insanegge hashigadu furihama nowa maskande e ayatuga ishare kuravani Sulaiman alayhi salam imtihan kore vivak mitanun algon men engin ebade mi gadmi nabiyegge niy kiha rangaluwan niyatuge rangalukamun ekani mihage amaltan adi rangalen nuwaka hama ege emmisal algon jahala mirege mi nukta nimmalani den algon men handan kollani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tin ashab bekalun wadagen nabi ekalek faanuge re alukan huri kihinetto bellew mattaka ekalek faanuge gekola amiyami kamalunge gekola wadagen amikamanaya suwal koravani re alukan kihinetto e nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunnani ekamana dannawani ekalek faanu fampulu dulawanden namadu koravwai ehindu ekale bekalun ekama haram ve wadage ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki isve dia faafataka adi annan men emmeha faafata fussawane kam gufawri kam khabaru fussawafa wa kam khabaru devwafa bekalaka wuma ekwes ekalek fanu miha burako alukan kuravwa kurevvu mi kibbegemba timannamen kibbehe timannamen fada kurevumuga abadu insanunge haysiyatun kurevumuga tibe bay timannamen kibbehe evra ginan timannamen jehene kura niyekya rangalon nonto khalis niyemi mi khalis Allah subhanahu wa ta'ala ya khalis koggen on niyate mi niyataki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
e halatu gaves ekalek faanuge amal fulutan eha bෑවරු eha burakon hunne wima adi evure ma nikameti bay nota abadu faafataku geteriyan huradi ganna bay ma awlakam boduwegen ve evure ginan ekantatta kuran kiha rangalu niyatettobe mi evure rangalu niyatin nonna nalun menge mi adi ashab bekalu duniya levvi emme ma sahabi ebekalum mi niyata ekkod dem vidalwani kike to eketen ebbe bekalum vidalwani timanna nois nidaname reyalukame qur'an timanna hus rode hifani timanna kavenya visnu qur'aname nikam bala amali gotum mi bekalunge niye war saf war teduweri war man niyate ekam amali gotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata dimanwa gota ebekalunge azum e huri evagutu ei shauguverikama joshka ei insanaka vedanakame joshka rangalu vomuge gotum onnam va minwaravra boda bay kantatta kureven ulen ehem wima shariyatuge usul tak kandala miyati e shariyatuge usul toge matin danjeheni kitamme waram miheku kitamme boda shauguver yes adi kitamme joshe kamakame do yes shariye kandalwa fa gotuge macca algon menge amal tabbattan jen rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wahaka ado ivigen tedu wadaage e member tedu wadaage hadis korawani eveni miveni bayaku miveni wahakatake dekkiyadu timan kalek fana hamaya forafi timan kalek fana ki tiyabami kor emme taqwa veri bekal timan kalek fano roda hippawme roda du kurawme re alukan kurawme nidi avahara fulu lappawme timan kalek fanu kavenius ballawa gannome mi timan kalek fanu ge sunnate timan kalek fanu ge sunnatu mono amurala fe miha timan men giterennoe ehe min engeni algun men kitamme rangalu niyategga kame kuriyas algun men ge amaltan eba jehe kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata dimakuran ehe noniya ekamen algun men ge gabuluwege nodane aluna hiwani miharu gadiwes kudatam vejjeke mama kuda wara muhimmo emme nukuta kon nimmalani mi filawlo ei mi niyata gude kame bima algon menge terega dawru kuramun anna kame niyen algon men komme alukamaka niye beenun kuraru algon menge terega kurige mige gaakanaka fansaha kan aharu kurige irshaattaka balala fi abay fattauga adi algon men nan emme boda khasako algon menge mi hayatuga algon men mi duniyen hela gan iruga divi rajyege tibbevi eruge tibbevi bayin ilmurin ebe fulonna kure vifawa wara bura bodati masakkettaka eku es bayin irshadtan huri algon men fahun bala belumun enguni ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata dimanwa bay kantattan kamaga ehen kama wati ekantatta algon men badalu kurange bajehe misalaka hinga balalama mitanuga misal jahalana namadu gaviyas adi enum kantatta guyes dulun niyekkiyuma behegotun algon men isharak kurani algon men eba daskuramu kuri zamanuga namada teduenya usalli mendur namadu jya fardu dhuhri arba rakatin adi rodamas vejja misalaka nawaitu soma gadin nan adai fardi ramadani hadhihi sanati mi algon men dasko fori echi wudu kurakama vaninama nawaitul wudu adi hadas eregannakama vaninama nawaitu rafal hadas mikala baawaru dua take gota dulun kiya ibarat take algon men ebahuri daskoffa hagigatuga mi ibarat divihi rajya emme boda taaraf ko devwafani mi rajyan emme fahakan as emme ginain dini gotun khidmat korawwafa befulenge al ustaz muhammad jamil didi ebefulage fahu umuru kologa tibefulum bellewima fennane ebefulage fahu umuru kologa ebefula wani mi niyetta dulun kiya niyetta batil korawwa ei kamuge hagige rangala deha wumun kamakan ikhlas terikama ek mase kura miha haggan abadu swasil wa beenum wa miha ekamaka rangalu goy fenonima badalu kura kamuge dalila ki algon menna mi fenoni muhammad jamil didi
ekaleek faanoge tawlimu diyanaya adi diniyatuges baawaru niyetta liwwafa wuma ekuwes niyawumuge kuriyan emmesida tedumagu diinuge mawga tibe furna feni wada gannawa niyatuge suruki jahafa jassawafa dem vidalo fani niyataki dulun kiye echennone niyataki hitaki niyatuge mahallaki ehma niyataki kura gasten hagigatuga e gastu miha menduru namada teduwe wudu kura eruga enage hunnani gastu kureifa ena heri menduru namada gastu kureifa egotan hama rodama hoge roda hifmattaka komme duwa wakin komme rega teduwe wakigotaka duwa kura kanno jehen algon menne algon me muslimun kama wati ve komme rodama hoge komme rode kan algon me mitibeni roda hifan gastu ko niek ganegen ehma algon menge niyen onnana de eniya තෆාතුවගෙන් දාන නොත කැඩිගෙන් දාන حالتේ කොබ අලගොණ මිසාලක රෝද වියන් හුරෙෆා මාදම අලගොණ මෙන් බේනුමනි දතුරෙක් කුරන් ඒ දතුර කි දිගු දතුරක වාතීවේ අලගොණ මෙන් ගස්තු මිකුරණි මාදම රෝදේ නුහුන්නානව රෝදේ නුහුන්නන් ගස්තු කොග්ගෙන් එහෙන් උට්ට මිවාගොතකි නිදා හේලාෆා ෆුරම් බලාලී රුග මියති ෆතිස් ගඩි ජෙහිෆා ඒ ගඩීග මියගුනි මිහාරෝ දතුරු කැන්සල් වෙච්ච එක දතුරු කැන්සල් වෙච්ච ඒකමකු ඒ වගුතු මියති ෆතිස් වෙෆ එහාලතුගේ එන රෝදෙත්තු හුන්නානි රෝදෙන් හොරවෙනතු එහාලතුගේ එන රෝදයක නොහොරවෙන සවබකි නියන් එන මුගුරාලා ෆොති මේ නියත් තෆාතුවා තංකොලකි එහෙම මිකාල තන්තන් අලගොණ මෙන් එබ ජෙහෙ දෙනගන්නම් මේ අලගොණගේ මිරේගේ ෆහු නුක්තායකි වර ගින වාහකත මේ හදීස් ක එබහුරි අදි කොරියවස් එහෙන්නමස් මිරේක වගුත් හමෝමායකෝ හිසාබ කුරුකොල්ලාන වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු